sapir ya oleh dua re. Kita tamu. Macam kampung ada kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tori bang, masuk bang. Jadi lek dinak bay. Ya saja telesa. Lah tade. Derem le. Kalau stek temu sapi nah. Iya pong, Arya oleh dua rin setia lah. Tine lek. Sabar. Engkau pasti maksimal. Sama temu sapi nang kakek. Iya pong, tolong bertemu Aki. Iya, tine tenang. Padahal engkau selama keluar disah dia. Keamanan lemari petoro. Kedani pelor bijarot. Jada bejing, lemari beri kapi. Jaki pancet kebobolan. Pas cek serahkan masalah sapi. Iya pong, mosok Dani bijarot salah aku. Saya tepak ronda bareng. Ya bisa jadi manjile. Tine tenang. Kayak selidikan lagi kok. Iya pong. Mayu pong, mau selidikan. Gila wah. Selidik kaki kepara bejing selain Dani pelor bijarot. Bener apa anje udah sampai keluar. Siap pong. Tenanglah. Seraki kang kok. Gila. Aduh, ya para pilkades tak nemu kemasukan sekali. Alaku boy bola marin. Aduh tahu. Dua malam tak keluaran sekali. Jadi kak, itu malam kau tak keluar sekali. Jangan coba cing ada saya keluar. Aduh, cok dua malam nangan lagi bareng bingkok kapi kak. Tak keluar sekali cok. Ada kemasukan kapi kak. Boleh nih bung, kubu di sape elang. Aduh, Ada sape lebedin nak tak? aduh mosok kak. Cok ya anak-anak dua malam bareng bingkok kak. Ada saya keluar sekali kak. Pada poseng dia kak. Siapa kira salah aku sape gila. Waduh. Mosok siapa di nak si abang ala bajing dia kak. Coba pas tanya lagi ke Dani Peler Wijarta kak. Ini kan bajing raja kalau kena tahu kak. Gila le. Kok ngeboleh ke kampung informasi aja ya. Mang kok boleh lah ya. Bo hilang kak lanjut kak ya. Gila le. Kok ki magena lu ke Dani pelor bijarot. Iya pong, soon. Bertemu Aki ongku. Gila. Dan dorong bareng beri aman tak? Aman Rod. Tenang lah. Mau cair dan cak kalau pacang cak dinari lah kat sepakat. Boh. Maju guru kenal kang. Kok ruga ki Rod. Tenang lah. Aku bagi rata. Dan kampung dan omong deki boy. Bisa kasih. Berdina ya. Wah, kaki bang. Tak usah aku bagus. Engkar ocak kalau benteng ka. Tak pada. Boh. Tojuk lu pong. Cuma moro aku ajak macan tepakane dua hari. Tak salah ngopelak le. Orang bener sekali. Muntah bisa aku tanggung jawab. Ya ada argena. Apa boleh bejing saya nggak kakek. Saya kuni argena. Pakai pura buringan. Aku tak paju. Dengar bung kemarin
bersagram beke cak lepain ki beke mana mungkin yang keng siapa tahu dan masa jangan pedis deh ngomong kampung bro nak ngalain capi boy paling gara-gara sampai lamburi bro kan sengaja beda kelepai cak lepai junjung derajat tuh pas sepak mana tak ngetek udah kampung udah macet ngerjot boy tak terkejut sekali Rod cek kalau kampung ini bi boleh pada bonus sana mata ngetek sekali lagi dan dan ini pelor dari Rod bejing rajo selagi kampung bener ketorna kian santang tetapi tata si bingko mayulah kampung di kedua ayo engkok deh mana keroyok dua janji lama kan Idan genan ngamu kampung dan irot mau nyongok dari pekuli no balong ku lagi dan mayulah kenyataannya daerahmu pak beda info tak beda kok beda luar tak laku sapi dia peratannya ku Jarod bidan ni pelor aja daerah mah bener tangguh anak-anak dua ji sama nih terus daerah mah bang Jarod bidan ni pelor kuru mari petodus bingko pasoron tardena Imun tak lopot, akan nak dua rupa kalah bener. Mendai pong, pas pemari sekalian. Orang deh tak kena alam. Belum. Kini lebih pupap, malah kena telo eda. Mak telo eda pong. Cek karo Jarod bi dani pelor. Abbe, dani pelor pitung dua juga. Kan aku cak bajing raja bi bapen. Udah apa kampung ini konten? Halo Pak. Apa bong? Berlima. Beroma bong? Ya turi dan natar buko. Darurat. Oke bong, luncur bong. Oke. Beda apa bong? Mek sajian darurat deh ya. Mari nari ya, beda moso dua. Kayak bitung telo, bekal denak. Imun tak lopot, bekal nompo denak. Kok nyelok kaki kapir ya, kebai waspada. Mayu adepin lah pon. Makil bajing raja, umpajan abak pendam. Tin ambulu, jaga buru. Pakai kapi, cukup mantau. Dikit kok mentak atas baru kayak kapi cetoro.
Siap Om. Bapak bantuin dia. Masih telok kita atas ini. Hilang. Ada lembab biru. Nyata. Aku kemarin datang. Mati pagi Dani Jarot lah. Paling hari masalah sampai elang rupa apa. Dan pelor bi jarot kan bejing raja. Apa boleh betul keamanan di kampung ah. Ya enggak. Ting saya nggak sampai nganu kampung ah. Janji betul keste kena dua minggu. Engkau ria lemari motor keamanan ke kapi. Mak bisa tang rakyat ria ki kehilangan sapen. Tak tahu Pong. Jengkok ibek tu dia. Bijarot dan naruh ronda malam. Pong, dina sini keamanan jila. Lah atau satu ngeng. Engkau termasuk orang sepoi di seria. Boleh engkau lah tahu. Cek kaki kapi ria. Semua sain para jing bejing selain. Terus maksud kaki jadi derma Pong. Pokok engkau tak mau tahu. Maleng bi sapeh saelang jia. Kau tuh patemo. Iya, kaki mau nyari maling kok. Tak kira tamu memakai sampai kiamat. Iya Pong. Kaki mau nyari sape. Sari yakin no. Tapi budi sarta. Apa sarta? Ya sape dia tak mau beli Pong. Maling sing ngecok ji payah. Salah lesu sing ngecok pas mau beli yo. Ibu tuh tebusan. Kak teka 10 juta. Deh iya. Di seporan na congkon pese seberi ada. Badan karo are. Tina maki kocak bi kumbang. Tetep Pak Ong. Tembang gi soro nebus. Bah, Allah, sabar arek di Pong. Kak kira cong. Orang keelangan sape jia. Terus sape na beli ya. Pas bi kaki ki soro nebus. Mungkin nebus barang saelang ji cong. Ya tak bener. Pada bain. Bi kaki meleh barang saya kan di TV. Bah, ya seporan na Pong monde yo. Sampai bila sapi ji tak kira beli. Ya berarti kaki cong. Salah aku sape je. Enak Pong. Beli sampai beri wah. Tincek merame. Terus kita tangke. Penderongku pap. Dan pelor bicara pelaku. Yang gua palang ungku kana dua. Kaenga cong. Abe jing kake pangko. Tapi cepat jin tetangken saya kelako. Abe jing kake pacau. Cak abe jing itu setipi. Malah mau temu saya ngari ya. Tak ketodus kake. Iya Pong. Tak kelaku di CCTV. Abu jeng luar boy. Ibu beli sapi ci Pong. Kang jam merah. Keng mon setia. Bekal bede bajinge tipu. Ya, korban dekat sepaket ta. Jen lecen. Saya nggak beri. Kor 2 kali lipat ta. Ya rugi kok Pong. Ya cine kaki mon eman ke PC. Keng cok nyalain kampung nga. Mon kula ku are. Kakek ketamboyan Pak Malisi. Allah Pong. Mayu ledan. Mau rugi sekali. Iya lah Rod. Iya Pong. Pesin Pong. Mesin tau saja. Aman li Pong. Kat sepaket ah.
tineng kota maling itu CCTV. Malingnya luar, Bay. Ba iya, tenang lah, aman. Iko beli sapi jadi kicau. Imun bisa, kakek ambuin ala ko dia. Sampai bil kakek akan perkara haram saya ngaji. Ya mun perkara haram ji pong. Benek engkau bijarab lolos ngelakon Make kaki biteng gino ngelakon dia. Perkara haram apa? Saya kelakon kok biteng gini. Imun kakek terbukti sama leng sampai. Bener engkau maling pong. Tapi engkau maling kene. Ya paling dampan karo kesara kesekalangan sampai. Bener sih kaki biteng gino. Sa maling pesen rakyat. Dampan lebih raja. Kesekapino warga Sumberanyar. Tuh elar apa? Jangan jual pesan murah. Wah matua. Ngucap maling pesen rakyat. Apa bukti nah? Wala tak ngabes ya. Cedana desa aja ya. Yang kui kebai pembangunan fasilitas desa. Cenden legaya. Balai dusun cek anyar. Bangunan musola, ben sekolahan, lemari bangun tapi. Lantas, pesen rakyat cekema, sekala engkau biteng gini. Engkau di orang awam po. Tapi tidak bisa dipungkiri. Monteng gini, di perangkat di selain dia, mustahil montang arak botek dari setiap proyek. Iya. Mana omong repa gena cong, sekala semal tok kan. Saya nggak tuletun kapu boy. Sertain bukti senyata. Cek cuma ojek kada aki. Wah, tak bener ya. Perangkat disir maling rajur ya. Macam tukang korupsi. Apa kakek sejelah maling sampai. Mau sedikit lah. Cabur rat, cabur kan. Matanya tabung, Pong. Tini lah, kendin nak pelem lah. Pelangan semeker. Mayu tedung lah ke dalam. Kedadian maling sengak panikah terkadang agak orang lopot dalam sudut pandang. Orang se amaleng sapeh ben amaleng bareng selain nah nekah gempang sarena. Sebab seekala nekah bareng senyata ben lolosah padeng kamata. Lain pole mon lama leng sa aropah pejabat atau penguasa sepenter tor samar edelem memanipulasi anggaran dana nekah seangel sareena. Sebab masyarakat awam nekah tak endi kuasa. Asen pesenah kebay sekap pinah maleng. Mayuh tretan ambui. Sekali-kali loros. Cek pas lakoh abilu. Apa boleh mangken. Bubun sajen sarah. Sekadin